otpisani, Mirko i Slavko i tako dalje, da bi saznali posle toliko godina u ovoj seriji Večiti grad, mada sam ja saznao malo i ranije, da je u Beogradu ubijen samo jedan Nemac za vreme celog drugog svjetskog rata. A u Srbiji samo 2. Tako je. Od 18. aprila, kad je kapitulirala Jugoslavija, do 15. oktobra, kad su počele borbe za oslobođenje Beograda, samo jedan Nemac. I to neki kockar koji se vraćao s Bežanije i ubili ga vjerojatno se osvete kockari i tako dalje. Pa čak je bili neki istoričari, kaže, sumnjalo se da je trojica, to je već preterivanje. A čekaj, u Partizanu su igrali nekoliko igrača. Pa ima, ja sam ti doneo tu slike, to je meni gospodin pokojni Pera Zlatar dao, da ima za vreme 44. godine, kad su ovde ljudi ginuli, šetnja u Augsburgu, u Minhenu, prijateljska utakmica, NDH igra, tu igrao Bobek, igrao Zlatko Čajkovski, su igrali. Koji su bili posle... On je ostavio spisak 35 igrača koji je igralo u NDH, koje je posle igralo kod nas, nažalost, u Partizanu. Pa dobro, ovde su i kod nas su bili ljudi koji su igrali, koji su bili privrženi četničkom pokretu, je li tako? Pa igrao je fudbal, igrao je za vreme rata i Jezerkić, i Rajko Mitić. Beograd je bukvalno bio, pazi, jedan zatvoren grad, gde su ljudi živjeli, bioskopi radili, pozorišta radila, javne kuće radile, u Kosovskoj traže ima oglas, to mi je Braca Petković dao, 30 žena, javi se 350. Rođeno iz veza Srpkinja sa Nemcima, 8.650 dečaka i devojčica. Srdan Andrejević je tvrdio između 12 i 16.000, ali otprilike oko 8.000. To zvanični podaci? Da.